Pemirsa dawag mekatah daerah tujuan wisata DTW Ring Bali ngelaksanayang pemungkahan uji coba pengerauh wisatawan domestik Wisdom kauningin kantos panyuan diri arahina. Sekadia sepunika sane kabausang oleh Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa. Dane mausang wenten makatah kali-tali kantos tigang tali diri wisatawan arahina sane ngerauhin Bali. Kunjungan Wisdom inucap akehan rauh saking Jakarta. Ya diastun durung deg-deg nanging pengerauh wisatawan puniki ngician selah risa jroning nangiang pariwisata Bali ring masan pandemi COVID-19. Asa punika taler kunjungan wisatawan asing wantah rauh saking ipun sane kantun jenek ring Bali. Wilangan puniki kekantenang nincap saking kahanan PPKM sadurung nyane sane wantah nguningayang 500 kantos 700 diri arahina. Astawa ngawawahin majang wisatawan esensial bisnis ngelintangin Jakarta nuju Bali wilangan ipun durung akeh. Pai ketandani mapengabdi para pengelola DTW Presiden Lebang Protokol Kesehatan Prokes sane tegep. Nenten wantah pengunjung para staf miwah karyawan taler kepatutang disiplin ngelaksana yang prokes. Winata Bali Pos nguningayang.